Njuah-njuah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en, bersodip mo kita asa dak tong i dengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadiai di, ibas sukuten enda. Amen. Renungan ta sidarien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Geluh ibagasan Kristus. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas Efesus bindu 2 ayat sada soh ayat 10. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 4 soh pelimaken si mendok. Tapi hukum debata permase atem belen ngo. Sun ngo keleng ate namida kita. Gabe rebak deket Kristus ngo kita ipegeluh nola. Sehingga matekin cara pertendin kumerna pengelau sinta. Asa pelin mase ate debata sambing naingo kesah memaing asa meluah kita. Bapa inang deket kita karinana. Kesah idi mo sada tanda lot sada kenggeluhan. Tapi kenggeluhan idi odane pelin kesah sambing. Lapatena lot jelma merkesah deng. Tapi odango mendalani kenggeluhenna deket merandal. Bagi sadakala si enggo mate pelin dagingna. Dosa idi mo nagabe mengambati kala dinalaku mendalani geluhna. Bagi sini kelemoken Tuhan Jehovah. Dosa memain kala geluh dauh tande bata deket memain iya odane mendalani geluhna genep ari. Kala si perdosa melai idah bageng geluh ngo iya. Kepeken ngo mate iya. Idi mo sada si masa si tahanan kala Kristen iluat Efesus tikan i. Si menurut surat Efesus memeraikan berita si merandal. Imo iya sendiri nggak tingo ibagasan si tahanan idi. Melias ate taba Tuhan Jehovah. Kumerna ipegeluh Tuhan Jehovah nolang ngo iya. Ibagasan dekat Kristus Yesus keke asa gabe dalam kenggeluhan si dekah ni dekahna mi genep kala. Merkita enggo keke iya. Genep kalak lot kesempatan dinalaku menjalo kesesaan dosa bagi pasu-pasu si memereken geluh si rembaru. Merkite bagi di mertuhu-tuhu ngo kala dinalaku mendalaning geluhna. Bage kade sini kelemoken ateni Tuhan Jehovah. Genep kala Kristen si Satia. Imo kala si enggo ipegeluh nolakan Tuhan Jehovah nai. Rebak deket Kristus. Dinalako memeritakan pasu-pasu sini bereken Tuhan Jehovah mi dunia endah. Kumernakan idi. Genep kala Kristen. Oda boing geluh jai ibas Kristus. Geluh deket Kristus. Idi mo ngeut mengulahakan karina sini bahan Kristus, bagai sini beritakan ibas lapihan simbadia. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, percaya ngo kami, idi mo ipegeluh kono kami, asa merasakan kelengsikan konai genep ari. Uwe ngo kami ngelu ibas kono, asa mertuhu-tuhu kami mengikutkan geluh bagai sini kelemokenmu. Amin. Bagimu renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan, beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana anggo mau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan permen di bahasa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juan-juan mau bantah, shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.